46 بارا گرین لیمه. خدایا من لشر شیطان درکی پناه خو بوده اینایه. به نام خدان رحمه اویکو رحمه ددد. ها میم نویسینا پیروز لبال خدای و هاتیه شاندن اوی بهیز او بریاردر ام آفرینری آسمانا و ارد او اوا دنابرا واندانه. بس جبو راستی او دمکه دست نشانکی لی اوین کو باور به او آگاهی کو بوان هاتیه دان ناکن پشتا خو ددنه. بیجه تو دبینی اوین کو لکیلک خودی دا تو لبروان دپاری پیشانی من بده کانی اوان چه لعرد دا آفراندیه. یانجی اوان پشکک لآسمانا دا هیه کانی بومن نویسینگه پیروزه یا بیش اویدا بینه. یانجی برمای زانسته اگر تو راست دبیجی که دگارید لعوه زیدتر لره درکت بید اویکو لکیلک خودی دا لبر اوین دیگه دپارید اوین کو تا روژا و جیان برسوا وی نادن او آگاه داری پاریانی وان نینن او دماکو مروف دینه کوم کرن او دی ببنه دجمنی وان او دی حاشای لپرستینا وان بکن دماکو وکه بلگین زلال اشکرین مه بوان تینه خواندن اوین کو
باور ناکن دبیژنە ڕاستی دەماک و ji bo wan têt ew e bi zelalî cadû ye yan jî ew dibêjin ew e her bi xwe berhem îna ye bêje eger min berhem înaye te ji bo min desthilatda hîç tiştekî çinîne li dijî Xwedê bêhtir dizanît ku tu sebaret bi wê çi dibêjî bû li navbera min û we de Xwedê weke gewah têrê heye Xwedê lêbihûre û rehmê bidet bêje ez li nav peyambera de yêke taze nînim ez nezanim ku dê çi li min bête kirin û ne jî digel we ez tenê peyreviyê li ew sirûşa ku bi min tête kirin dikim ez tenê bi zelalî agahiyê didim bêje meger te li ber çav girtiye ku eger ew e li aliyê Xwedê vebît û tu bawerî pê nekey be eger yek li zarokên İsraîlê sebaret bi veghevbûna evê gewahiyê bidet û paşê bawerî pê biket dema ku tu xwe mezin dikey bi rastî Xwedê rênivîniya neteweya nerastkar naket evên ku bawer nakin dibêjine evên ku bawer dikin eger ew baş ba ew ji bo evê pêşme nediketin û dema ku ew pê evê nehatine rênivînî kirin ew dibêjin ew e direveke kevnar e pêş evê de nivîsîna pî
موسى وەکە ڕێنوینین و ڕەحم هەبوو و ئەو نویسینا پیرۆز بێ زەمانێ عەرەبی پشت ڕاست دەکەت کە ئاگاداری بدەتە ئەوێن کە نەڕاستیێ دەکەن و مزگینیێ دەدەتە ئەوێن کە کارێن باش دەکەن بەڕاستی ئەوێن کە دەبێژن خودانێمە خودەیە و باشێ بێداگر دەمێنن بەس ji bo wan çi tirs çinîne û ew xemgîn jî nabin ew hewreyên baxçe ne weke padaş bo ewa ku wan geriye تا بێداویê ew dê li vê derê de bimînin me fermana dayîk û bava li mirovê geriye ku digel dayîk û bavên xwe baş bît dayîka wî di bêgiraniya wî de dijwarî kêşa û di zana wî de jî dijwarî kêşa bêgiranî û li şîrvekirin sih manga dikêşît û dema ku ew bêdigehît û digehîte temenê 40 salî ew dibêjît xudanê min desthilatê bide min ku bo ew erînîn te bi min û dayîk û bavê min kirine ez spasdarê te bim û ez karên baş bikim ku te keyfxweş dikin ji bo min li nav başketiyê min de bike durustkar بەڕاستی ez di zivirime aliyê te bەڕاستی ez li wanim ku xwe radest kirine ewane li wanin ku em dê baştirîn giryarên wan li wan bipejirînin û çavpûşiyê li giryarên wan
یه نباش بکن لناو هورین ناو باخچه دا بلینیا راستی کو بلینی بوان هات بو دان لی اوین کو دبیجنه دایک و بابین خو اوف لدستی و هون بلینی ددنه من که از دی بیمه دری خستن دماکو نفشین بیشتا مرنه او بیش مندا چونه دایک و بابن وی بو یارمتی لبر خودی دپارین هوار لته باور بکه براستی بلینیا خودی راسته لی او دبیجی او خینجی افسانهین اوین اوله تشتک دیگه نینه اوانه لوانن کو پیو لسروان راست بویه لناو او نتوین جن او مرو وادا کو لپیش اواندا مرنه براستی اوان دوران دبو جبو همویا پله هنه جبو اواکو وان گیره بو و بلکه خودی به تواوی بدت وان لبر خاطر گریاری وان او نراستی لوان نایده گرن ده روژا اوی کو باور نکره بو دیننه بر آگره ده لژیانا خو یا دنیای دا دشتین خو یه باش به هدر دان او ده خوشین خو ل ویدری برن لبر هندی ایرو دا اشکنجه که سرشورگر دی پاداش بده بیتدان چمکی تو لسر عرده قده بوی بیکو دماغ هبید چمکی تو به پیداگیری سرکش بوی آماژه به برای عاد بکه
دماکو وی آگاه داری دایه نتوا خو لناو گرین لی مدا آگاهی درین دیکجی مربون لپیش وی او لپاش وی نپرستن خنجی خودی براستی از بوه دترسین لاشکنجه یا روژا گلک مزن اوام گود مگر تو هاتی ما لخودین ما بزورینی اواکو تو بی هرشاوی لما دکی بینه سریمه اگر تو راست بیجای وی گود زانست تنی لبال خودی از به ورا بهینم اواکو از بی حاتمه شاندن لی از دبینم کهون نتویه که مزانن دماکو واندید اورک نیزی گلی واند بید اوانگود او اوره دبومه بارانی بینید بلی اوه اواکو و دپرسی بلزینن بایگه کو اشکنجه که بجان دیدایه بی دستورا خدا نخو دی همو تشتا لناو ببد ده صبی زودا نها تدیتن خینجی آواهین وان آها وسا ام پاداش ددن نتویا تاوانکار بیگمان ما او دا مزراند بون ده اواکو ما هون تیدا ندا مزراندنه اومه بهیستن دیتن او دل بوان چیکر بون لی نه بهیستنی نه دیتنی اونجی دلی وان چه قازانج جبوان چه نبو دماکو اوان حاشا لنشانین خودی دگرن او اواکو وان حنکی خو بی گره بود او
دور بیچ کرن بیگمان مه لناو برن اواکو لدردورین گندایه اومه نیشانه جیاواز گرنه بلکه لبر هندی او بزورن بس چما اوین کو وان لکیلکا خودی دا وکه خودی ورگرد بون وکه ریبازا نیزیک بونی یارمدیا وان نکرن بلی او لوان بزر ببون اوه دروا وام بو او اواکو وان برهم اینا بو دماکو مه کو مگه جنا ریگرنه بالته کو گوه خو بدنه قرآنی دماکو او آماده وی بون اوانگود بی دنگ گهداری بکن دماکو او توابو او زورینه بال نتواخو وکه آگاهی در اوانگود نتوامه براستی ما گوه خو دایه نویسینگه پیروز کل باش موسادا هاتیه شاندن خاری اوا لپیش خودا پشت راست دکت او رینوینیا راستی دکت او جبو ریبازک سراست نتوامه برسوا گازیگری خودی بدن او باوری بوی بکن خودی دی لگناهین و ببورید او لاشکنجه یا بجان بپاریزید هر کسی که بر سوا گازیگری خودی ندد او نکارید لسر عرده بروید نجی او دی لکیلک خودی دا چه پشتیوان هبن او بزلالی دشاشی دانه مگر او نابینن که خودی اوی آفرینر آسمانا و ارده
او لآفراندنا وان نوستیا او دشید کو ژیانی بدت مریا بله براستی خودی دست هلات لسر همو تشتادا هیا دروژا اوی کو باور نکربو دیننا بر آگه او راستی نینه او دی بیجید بله با خدا نمه و او دی بیجید بس اشکنجه طعم بکه چمکی تباور ندکر لو ما بین فرح به هر وک که او پیامبرین خوراگر بین فرح بون لی نگری که جبوان بلزینی دروژی دا او دی ببینن او کو بلینی بوان هاتیه دان او لدمج میرکی زیدتر یا روژکی دا گیرو نبونه آگاه داریه که و خینجی نتویا کو به بیداگری سرکیشن دی بینه لناو برن